Emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho. Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa basiga Investment Limited. Kandi neshango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu ibiri. Mkaga na mkaga. Notina atal neitano. Okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint. Ye lanji wa Global aletawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga lyona. Chicheche rumba ne Castro Power motorcycle oil akumadigiyonga na mu Burundi netambula bulungi neba kali bobo. Castro Power mufuno kuva ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga. Agacencwire kireki abareberezi 45 barambuzibwa projects zentunguka kumara Ankole Diocese. Bitebekanisi zokutaya ya kwa President Museveni kugendo misho muri Kigezi. Mobilization ndaba muzeyi aikira mu district esikuwa okuze kiro cy'abarwire bashikari bashabwe kucendeze byo kurya ebitine kiri. Red Star Wine. Kare ninyongera kutanjera omakuru gita Agacencwire kandi agutwakurundanira izoberi oruga kusyaho nde Elias Ritugusa hamwe na Lois Gava owo rumi orwo bonero erizoba abareberezi 45 hamwe na nabakazi babo barambuzubwa projects zitarukushana omuri Ankole Diocese. Aba babarambuza amashomero projects zo kuhingana no kurisa ebyentasya hamwe na no kuhana obwenje. Okurambura kw'abareberezi n'abacyara babo okuruga omu burengero izoba kwatandikira Revival Junior Primary School nabwanyuma bahendera Revival Girls High School. You look beautiful and healthy and strong, clean, very smart, very smart. And among them, as you have heard, doctors, engineers, bishops, name it. Eshaba Revival Junior School okutaya isaba bishops bakurenga 80 n'abakazi babo ahayisho mbereri cyabe cyo mu gisho kutakarebuka go mu nsomo nyiwe nkanye tinga kirebaga ngwe nasima ruhanga okugira ngo cyanshangaho headmaster kandi n'abakira twabakira batugambire bigambo birungi twashemerwa abana bashemererwa izoberi nderi umutano munonga mu Revival Junior School. Blessing and encouragement to our students, the staff, and the entire community. Abareberezi n'abacyara babo barambuzibwa na project zitakushana omure esquat no kinga no kurisa. Abamwikirize bahamira kwikiriza bashemerire. Baruhanga simwe mnonga ahabwa Ankole Diocese mwatweire challenge ya mpango mnonga omuntebe kanisa yanyu hati nimuleva na Revival Coffee customized esano customized tuyango babiguziroko babiretaha all done intentionally standard yanyu kashabire abarakoreteho yatubashabire ko nkamwa mwazakandi you have set the bar so high. Namazima Bishop o yagamba standard age ne kikachahiguru munonga kwenda kusima ubuwaro bw'abantu betu abo kubanza Eki cyabe cyakana abareberezi n'abakazi babo kuruga omurengero izoba
bamara omuri Nkole Diocese okano bwenje abikwata n'ebyentunguka ebyobwegese ebyentaasya kumwe kukonja kwera amareberezi n'abakristayo mbwenu niyi no kucyaba nkitongeramu amaani okureba ngo kwikiriza Kristo okutambura mu ndagano ye ikibasa kugira ekyahwera omuntu aha mirimo yari gukora. Aba TV West ni Senyomo Gideon. Webare Senyomo Gideon kandi abarebereza abo nyincakare nibija kugeraho okushaba ko mutano ahari St James Cathedral haro kandi yestebe kikuru echa Ankole Diocese. Twagumizamo na namakuru omukweherera okwabareberezi bekanisa ya Uganda baburengerwa izuba okuriyo no kugenda misho aha omurembo rwambara ababahijurwe okongera mani obyo bwegese hamwe na nentasi y'abakristayo. Abareberezi bekanisa ya Uganda becanga cyaburengerwa izuba nababugana buri mwaka n'ekigenderwa cyo kuhana ubwenge hamwe no kuhanura habyentunguko mu makagabo hamwe n'agabikiriza Kristo. Omwaka ogu obureberezi bwa Ankole nubwo butayayise kandi omuriteranuru ebyo bwegese hamwe n'entunguka y'abikiriza nibyo byebembezibwe. Nk'uko ekyoma kityaza kigenzi kyakyo niko n'omuntu asyaza mugenzi we mbwenu nokusyazana ababishopu naitwe tuyine ebintu ebiri kutulemera nitukora nituruha nituhereza munonga kandi tuhwamamani mbwenu nk'uko emotoka eri kwetenga kuza omu garaji okugitamu omwika gwakyendera mu mipira okuhindura oil n'ebindi ebibarikora nibakora wheel alignment omwenziga nizikyama emotoka shanga yahengama mbwenu ko kuza omu garaji enziga bazitereza mbwenu nico turi shanga omu fellowship nkeji twantushobora ngu nikirungi abana bitu omu mashomero gitu gekanisa tushemere kufayo munonga okwera abana batakwebasa kandi na president nicyako cyaragamba abana barukubi abana bino bwenje kandi abatine fees tushemere kwera abahona bagambire naho kongera amano mu matendekero gebyo mukonagari hamusinje gwe kanisa hamwe no kongera amano muri za university okushohoza beje bo mutinda baragasiri hanga. Education is an equalizer. Omuntu nazalirwa okwe kitagata ashoma no wa ningashabu azomu ofisi no muntu washomerega yazanda King's College budo nabwo echo eyuri ku rugatishi gambo konko bwegesi buri yakutarurengo rumwe n'abanyijinya n'abageiga n'abatunja abantu babatunji hatoshange ni makerere nabo tubenshomesa abantu obwenje nka university konkat competence based education tukubashomesa obwenje ntubashomesa obwenje bwo kubukoresa kugira ebizibu bibashoborora kugira ebintu bibahangaho njo tweta competence based education. Abarebereza abahona nabwo bahingwiza okutahimigisha yabeja batarukwebasa kushomera busho mu matendekero hamwe n'amashomero agarya hamusinje gwe kanisa. Amashomero kanisa kwereye n'amashomero omwana oyi n'obwenje yatine sente yazo muri ishomero rumwe erimwe abana 12 buri mwana 12 nibamushaba miliyoni emwe haza mu mwana omwe ishomero atashashwire ishomero nirugwa turkagu oruteranirwa abarebereza abana bakazi babo ruriyo ndugendo misho kandi nurwija kwendera izuba rya nyincakare no kushaba aha kanisa nkuru y'obureberezi bwa Ankole ya St James Cathedral haro aha bwa TV West nde Akiza. Webare Akiza twagumizamo na namakuru omuhwezi wa chairman wa NRM mu ihanga Alhaji Moses Kigongo yashababa NRM mu ihanga ryona okwimusyo buciko bw'ebyaro okuza kuronda akaruru ka president Yoweri Museveni. Omuhwezi wa chairman w'ekibiina kya NRM Alhaji Moses Kigongo ariyo mchanga cha unyoro okubugana habebembezi ba NRM hamwe n'aba independents. Ogu arakubugana ba district yacu bari hamwe no kutongoza campaign za Minister Kasaija ahabwa Buyanja County yabashabo kwimusiyo obuciko bw'ebyaro kurwanisa ebihagaro hamwe no kureba ngo President Museveni yasinga akaruru ke-2026. Problem eriwo mwagala kukozesa obukiiko bwammwe. Obukiiko
obukiiko busolovinga problems nyingi era ffe twagamba timuva ku bukiiko omuntu takulimba kujja kakiiko ate senga mubukozesa bulungi senga n'ababbi tikukyalina. Alhaj Kigongo nagira ngo nibaza kuretaho enkora y'obukiiko okuhandika abantu bonna ha byaro hamwe n'ebi barikukora byona otwariremu n'emize yabo kiyambeho mu by'okwerinda. Kati waliwo sisitemu gye tugenda okugulawo empya buli muntu ayeeyisa obubi ku kyalo awandikibwa erinnya. Yes, tubeere n'abantu betumanyi obulungi. LC njagala zitandika okukola omulimu buli muntu gw'omanyi nti wamutawaana ku kyalo mu eriyayo lwayishimuddaawo. Ogu nagira ngu ab'obukiiko bashemereire okuhandika amazina g'aba NRM bonna okumanya omuhendo gw'abariije kuteera akaruuru. Olwo tubamanye tumanye tusula n'abantu bwe bati ne bwe bati balimba emisana bayogera kino akawungeezi bakola kirala. Tubetegereze abo tulagabana b'ennaku bwe twasanyuka tusanyuke nga tumanyi bwenawe leka kutwegattako olaba tumanyi tolinafu kukola oluguudo olukazo kyege no kazo kabagole kyegegwa karuguza ayina bitwaganiye nabo akamnywani wanje omwamu Mukisa Wilson akali antebe ya C5 agashi independent office ya RDC kabazukiro ba president tukaganira n'omwamu Mukisa Wilson yimukira chairman ya C5 orho incumbent flag bearer with omwamu wonge nabandi abitugyo tuganira nabo ba district councillors abebembezi members ba parliament at different seats. Bamwe bagarukire independent bagamba hanshonga zabo ekyo nibakiyikiriza habwokuba nti ebitebe binu kusinzira constitution kuyakozirwe nibakakasa tibina amani na byone bikwetagisa process etereyire kuba nibihamu candidate owamazima owamananu ase epate naito ina jinenye kasinge bono ojiri kuchiyika as a must na yina kugamba kama ni share those things those ideas baitu atikasinga yali eri kachirota omutribino te chankaranize mukatito nagamba kanchole kandi n'abantu nibanyenda kubo eno bazogisinya mutokwenda wa independent the current chairperson LCC Kayanja Tony Ndiwa wa independent the current chairperson LC5 Kimali district honorable engineer Mohonga Kasanga wa independent tabaire hona nkasinga ya hakusinga na habwensonga ekyo ndikyo nyagabukire nkaha omukaru abo baba abayisire batera akaru kiri kyakana kyalero tubajja kukoraki kutera aba NRM ababurengerwa izoba bari mu kwetebekanisiza President Museveni orukuza kutandika campaign zo mu Chwekechi okutandika n'ebirabirana nabyo kwezi oku kandi naija kutandikira omu kyanga kya Kigezi. Amakuru aga gashakwa Ambrose Nuwagaba Katoto. Webare Ambrose Nuwagaba Katoto twagumizamo na namakuru abanyayuganda bashabirwe okucendeza ahakuriye byo kurya ebitine kirisa ebi bagambirwe ahakujaguza ekiro cya shukari ahi okucondoza korekere ngo oburwire bwa shukari nubweyongera mu bantu okushaba abantu kuba begendesereza hamwe n'emirire yabo bigambirwe Dr. Gerard Mutungi obirajwe kiro muhandiki w'enturo w'ekitongore ky'ebyamagara Dr. Diana Twine aha kwijuka ekiro ky'abarwire ba shukari ekikorirwa mu district ya Shema omuri Kabwohe okurya kye okukora ebisasayizi okurugaho amarwa ninga okugacendeza okurugaho atabe na n'okwekebeza ez'endwara tizine mbanjisho ko kurwara omuswizo pipa uterwa mutwe oyukangozo mu irwaro kwenge ndwara ya sukari ninga ya pressure ne kukwata erye byo mundi otakukimanya mumpurire otakaza kwina ngo banze warwara omubebembiro murimo gukombeka ecombeko cyo kujanjabiramo abarwire ba shukari harakabwohere senta ya kana kandi orukurire byo kucondoza handware Professor Bahendeka Silva
asimire government hamwe n'abanyambabazi ahabwo kombeka ecombeka eki. Abajungu bagira ngo wano enda korabuka genda wenda unka wano enda ngo hikeyo bigende bindi. So nsaba abantu bona bashema community twine hearts framework yo kwiza gukora iki. Abatakutegereza ikigambo icyo opiate nikimanyisha health of a population in epidemiological transition. Omnyishenjero wa Shema Municipality Dickson Kateshumbwa asimira abanyamukago hamwe n'abagabo b'obuhezi ahabwo kutekateka hari Shema. It has been a combination of efforts by the community, by the leaders, by friends and partners. And when we reach somewhere, the government has quarter. So, we interrobing a sentence of Koriwa ready, and the Yamjana, to Anjamana NCD yitu, to Braukachi, Nayumjanachi, Mosquatri. Wakoze sebyo kurya binga pressure binga shukari. Bwenesho unamona program yite yaba eldare ko tukweza gukora health education and awareness tukoresha barakweta nutritional talk and guidance. Twakoze sebyo kurya, I am sure ezendware ya shukari na ija kwemera. Amakuraga gashakwa Ali Waswa. Webare Ali Waswa umurebu witu wa TV Stumurunji ni nkusima aho uri kutureberaho na kandi webare na nukutorana okureba TV West Studio makuraga cencuire konko tubicirize tubase kubantu humuraho ninjagarukana n'amakuragandi. Agarukurataho nagakushikibwaho Movit nerwo mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe Kundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe Mushanga Sako Limited ni tajeri kuru nyamufumura Shema yagaruka yakuretera kisereki cya Christmas omwakogu bamemba nabo kwenda kuba bamemba mwena ekitereke cyatandikire ni 914 byo ku 12 omwakogu Agarukurataho ukuze kiro cy'abarwire bashikari bashabwe kucendeze byo kurya ebitine kiriza. So we have enough glucometers, we have enough drugs. Agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit nerwo mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe Kundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe Mushanga Sako Limited ni tajeri kuru nyamufumura Shema yagaruka yakuretera kisereki cya Christmas omwakogu bamemba nabo kwenda kuba bamemba mwena ekitereke cyatandikire ni 914 byo ku 12 omwakogu omumatajaga Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Mushanga Sako Limited ni tajeri kuru nyamufumura Shema yagaruka yakuretera kisereki cya Christmas omwakogu bamemba nabo kwenda kuba bamemba mwena ekitereke cyatandikire ni 914 byo ku 12 omwakogu omumatajaga Kigarama branch, Wentuha branch, Shuku branch, Burere branch, St. Kagwa branch, Kaboye branch, Chanjenyi branch, Butare branch, Marinde branch, Mbarra City branch hamwe n'itajeri yagwizibwera erukushangwa Mbarra district ebyo kusimbura vermente embuzi enkoko hamwe n'ebindi bingi tera noti 3 chenda nemwe noti 5 nshanju namwe nitubendeza Christmas enungi hamwe no mwaka musya ogwe 2026 ogwentunguka
Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Imbarara City ahi barukhereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 Kurku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rogo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuretera chitaramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025 echirukuza kwata hasi nehiguru okumara ibiro bishatu 2014 byokwezi 2025 chenjo jo mu chai 2015 byokwezi 2011 chegego mu chai 2016 byokwezi 2011 mubendo mu chai tisate utaferwe beshongozi bebemberwe David Rutalo MCs DJs okutahamne ngumitano kandi no tunjira icupa ya Mpengo ni drink utaferwe kwangura ibihembo nka solar panels ebitereje bya Christmas amasimu t-shirts engofira Mpengo ni drink ente aprons ekiteramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025 kati banjura ba Allen Interiors and Designing Hardware abantu bakafuruba interior designing omuru burengero rw'izoba orino yombeka ninga no hundiza amakagawe hoteli amashomero ninga business yawe tutayayiro yotungira amatara ga chandelier agarika wa okashangura buraya sink zo murembe tiles za burishika wallpapers za toilet sheets dressing tables na millers shower mixers jacuzzi zo murembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets n'ebindi bingi kandi nibaguza kamwe hamwe na nokushubura nibashanga mu Mbarara City akikinya Bongo Street hina gate ya Baspaka aho uziri kutahira esumu noto mshanju 2 anani 2 abiri na mshanju 9 manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawo pensi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Christmas bunyaruguru development sako yakuretera shitere cyanyamurungi ahiburi wamwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kuruga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1025 otehireyo rere kirakomugisha go kutaho mukazano ko kwangura ebirabonye mwinshi wasevinga
miliyoni 2 n'eshweka n'emigabo miliyoni 2 n'eshweka notunga omugisha gw'okuhangura ente wasevinga emitwaro 5 n'emigabo emitwaro 5 notunga omugisha gw'okuhangura emunda wasevinga emitwaro 25 n'emigabo emitwaro 25 notunga omugisha gw'okuhangura enkoko shukari omuceeri emigazi n'ebindi nibaharoni za bodaboda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans n'ebindi nibashangwa nyakasharu bunyaruguru head office kandi bine branch chambura Chitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menshi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kumanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewards a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Ebiro bikuru ebi shemerwa n'abanyamuntu. Wararotekatechera byo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimbarara site obwa hata bafurikire kimwe bakaruga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo Rwogoma eri kushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotel nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwinji transport eruho washika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata Barukayo okumu butumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru agecwekeji President Museveni Elizuba nabwe yasibo mu cange cha Bukedi arukushera karuru okukira munonga mu district ya Busia. President Museveni yaraganiso kwaru kuza kongera kutereza by'amagara ebyo bwegese hamwe na no kwatara hemyete yo mu ghetto okubahereza sente zo kwetungura. President Museveni omukushera karuro mu district ya Busia yagera mu manifesto ya NRM ya 2026 kusiya 2031 nibaza kutereza byo bwegeso mu Busia barukombeka no kuhunduza amashomero ahabye magara Museveni yajya mu Busia ina magombara 20 kandi anagonka no gugatine marwaro yajyangu baza kutungura hasure Health Center ya Kashatu na Namungo Health Center ya Kashatu no kombekirwa rorisyo mu Masafu. President Museveni najyangu abantu binekoreso mu cyagwentunguka oguronka amashanyarazi enguto amasimu kukora bakarugomboro. That's why we have been sending money here in Tandikwa, Operation Wealth Creation, NADS, Emyoga. Now we are sending PDM. Yabashabo gukora ibyo buhinji no burisa ebiri yamurembe kwenda kutunga entasya kandi amakaga katunga byo kuriya birukumara kandi abari hihi nebishara barise byenyanja byamukama is part of the fertile soil byamukama unaiba tubolereho ariko tiloba dire kinu emoli cyakwaho. Immediately took my advice. As you saw, he has got coffee. Muzeyi ni amalo mukerakira mangu muno yabukula makera ko kamuzeyi nga numubwene oreda ali nende mwanyi. No, he started. Yanja. Coffee, he started coffee. Yanja yatamu emwanyi. Bananas. Amatemwa. Pineapples. Enanasi. Zero grazing cattle. Nende atuke ngombe kyo kutukira mulo bali edidi aho mudwanyi ekimundu sangenge.
piggery, but for the pigs he gives them free to his constituents. Then poultry for eggs. Now for eggs he's selling 302 trays per day. And he gets about 108 million a month from the eggs alone. Yajangu nibaza kongera sente mbebembezi b'edini hamwe n'abebembezi b'ebyenzarwa aba boda boda emyeteri yo mu ghetto kwenda ngo batunge ntasya. We are now going to add more money for the churches and mosques. Mulire muzeyi alubola ati balucho gata hesende kupidia bacho gata hesende chicha mu makanisa mu misigiti. For the leaders. Abakulembeze be makanisa nende bakulembeze be misigiti. For the cultural institutions. Nende bakulembeze bo buwangwa. For the graduates who have finished university and have not got jobs for 2 years. Nende bana bano bamalire ku university bafunire degree ni batafune milimo ebanga lye myaka 2. For the borders. Nende ba border. For the ghetto youth. Nende bana ba ghetto baraga ba ghetto. Your brothers and sisters in Kampala have already got. I think the ones of Jinja have also got. I think the ones of Mbale have got. But you will also get as long as we confirm that you are not babei, you are not thieves. President Museveni nyenchakare naza kuhumura mu kushera Karuru kandi rwo kubanza naza kutandika na district Iganga. Ndi Anita Tukunda. Webare Anita Atkunda kandi President Yoweri Museveni ninchakare tarije kugiraho campaigns ningashi tarije kuba naronda Karuru naja garukamu okuronda Karuru esande erikwija kana aja kutandikira mu district ya Iganga. Twagumizamo na namakuru abajubi ahanyanje ya George Binukutina okwija ku Burentasya ahabwo buhereza bi kandi muna program za government owabo tuzirukwikayo hataba nibashaba abesimbire okukira munonga ahantebe y'abanyishenjero okubaberira ka erije kubasya kwebyo ebibarukwetenga mu district ya Kitagwenda. Abajubaba nibagera ngo kumara imyaka n'ebisibo batiro mu naku etakarebekaga aho kushanga ngo nibanagwe nyuma kukirukwika kutungo buhereza. Ntubantu ende ngudo nonji bakuzitukora. Ntubona abo nombyaro mu kine bakurembeza bakutuyamba. Engudo nimbi amasomero ebizu byona tine kibakutuyamba cyona bakurembeze bitu. Kandi nsaba Museveni nawe ayizuka hamwaro gwa mayo twino buzibu bwa ntabahara ne itabantu ntabahara esahe zito mutakara baho twenda ite omuntu wena rabe na ndo bukurembeza bagatwinjire ntabahara nore bito basigazi itwenka mayoro twine binabi chonko buyambi nolebe meme tukora tero sente chamani current watu etago buyambi kwenda tongere muki amani hari yito bakateyamba tabantu bahansaba nako tukumanywa siba musana twesare tutu tutera musaya kare baga bebintu obareta mbusiyo barete itobe abahansi ko kunde tukufuna nachi ibyanyanza ntubusoha chonka ahabwa transport imbi bishira mukata etibe kushira mukatare mu bwire sare bay monto antusaba itomwebe abebembezi bona bitukoronda itontondo rugudo abana basembere yakana abana basembere ya mukaga chonke kizibu tibeine sente zo kuza mu institute kandi institute president yakaleta erichenjojo sijojo ndahale tona nito president atuletere institute hano Kitagwenda Rugambira urwo boye simbera hantebe yo mwishenjiro ahabwishaza ya Kitagwenda kandi mu district ni yemwe abe narondera makaruru nka independent turiyombwira bakaruru
Abante sente bari yakuzirundana omuwiki ya muheru tukuza kutera karuru muza kuriye sente bazirete muziriye konka mu manyamazima murondo mwembeza kuza kubayamba. Omugandi atuyicire Bowazi omumubesimbira hante oyo mwishenjero ahabwe cyanga cya Katerera omu district ya Rubirizi yatandika kampeni ze omu butongore. Kugira ngo mutwaro nka Bowazi nanye nyo muntu ayena kokanyire bitapiciriza mu muntu nice kitapiciriza shanga indya meza abantu bagahurira abana babo nyokareka buntu bagafa ngo kumurebeze mudezi kurabangahi aha kina ejo bahise mufite abana NRM bareka bitya NRM babirya bareka mabati bagarya bareka sente za PDM bazirya akaruma kabo wazi ezente zo kuzitunga iza kwasa bakaruka president Yoweri Kaguta Museveni rero kubera hereza president akaruru mushume bora muhereze Bowazi atwikiriza akaruru ambulance yanyu eruho neiza kusigara nekora wale tuyo mu karuru abaturi mu karuru kubange ejo service Oguna jengo mtemo bwesije bamuha karuru gasha kwa Anthony Atwine na Onesimus Ndenabo. Webare Anthony Atwine na Onesimus Ndenabo babazire bashabirwe okhereza abana babo ecumuruzo cy'byubwegese mu district ya Kamwenge ebina nebindi bagambirwe obu akhendera ningasho kujwara kwa beja ba top class ayishomerera ya Upendo Daycare and Nursery School. Abeje ishomero rya Upendo Daycare and Nursery babandize kwa muri Kire Town kandi babiri bashagatirwa bazire hamwe n'abashomesa babo. Father Mwesije Robert orukure byo bwegese ku rw'omparishi ya Kamwenje Dinare noye bembiro kushaba kandi ashabira baziro kumanya ibyo bwegese ngo nicyo cyumuruzo cy'abana ombwire bwa Nyensya. I want to urge all parents and remind you that education is key. Without education, we cannot go far. Since I came, mutsasereho kandi storage twijagaruka tujubasiho ombwijwire muri wito murunjo twicirize tubase kubantu humuraho tugaruka namakuru agandi. Katochi ino bunuzi bwayo katochi kenya mutindo okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima ryaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kenya mutindo katochi ina chama chayo muhute katochi yerya mutindo Katochi alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho
oino mukoronke mbaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street Mbarara City ukumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga hatano ni 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe nitwakira omuri rwambara suits umwanya gw'ubugwaje n'ubuteka umuri Mbarara City hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kwejinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya gwo gukorera muza seminar board meetings n'ebindi umwanya ni Rwambara Suites Conference Center twine bishenje byo kuraramu ebyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitushangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mushanju noti 3 5 nshanju na mukaga 8 ninga noti mushanju 5 noti 1 3 nshanju 4 Ogu mwaka gw'2025 Christmas reke kugendekereje wowe na rukubikana ruhira mbereni ya musako reba sako yagaruka yabijuka mwena ba customers bayo mwene yaba leta kibayeta Christmas bonanza aho kubika mitwari 10 okuruga hato kumara biro bikuru byona ukatungira hekirabo rwiguga hari mu kamasimu ebafu isabuni n'ibindi birabonya mwinji eco bakikora kwene ngo bashemeze mwena ubwa hatari yagamataji gona ya ruhira main branch Nyakitunda Ngarama, Kashumba, Kabuyanda, Mbarara na Kivale tungamo ubwinji bwa sente zorabike ku rugamba mitwari 10 kugarura higuru nibwo buhango bw'ekira becora atunje kandi sente nizumaze byazawe nkaburi ubundo buherezo bwo kwigura account na no kurya loan bucagendo mu mbi ubabwa kiburu kwate sente ingire toya amazina abanyetaka Chabiwini shahe tsindukanye nkara mugomboro ya Kenshunga mu district ya Kiruhura nahereze natana ko ka branch ka business ngo kumukareba nashanganye mu remote area etana mashanyarazi so na decidinga gukora na free solar na mpereza system yabo niho fridge niho haka TV kanje so tinyine shonga na fresora mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi benkoko banyine maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha olina omutwe oguluma emimiro egiruma ebinywa amannyo oba omusujja waliwo Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyambako mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo kurugera kimumbuji mu bwenshoza ankore Uganda ahi ensi nembeho nungi birukweza burujuma rw'umwani ekitarya handi burujuma n'uruhingwa no kwegendesereza kandi rushoromwa ry'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankore Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunusere gwinakaho komutindo hasa guterekana isigweje kora birometendere kere ukongera ibirungo byitunyamurungi abahingi n'iminyeto no bahwerwa Ankore Coffee omunkora yo kutungura byaro nywa umwana murungi ko 5 ogwa Ankore Coffee ugutafuhirirwe n'imibazi ugurukwamagara marungi kandi ogora kusya kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya bari kukeraho tera note 8 note 3 note 5 3
obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Omunyayuganda mutahiwa nomanya nkurga gavumenti yarwanyisiza eteekaho enkora yabona abasome egete UPE omu 1997 na USE omu 2007 emiturire y'abantu omu Uganda nomanya ngu ekahindukaho abantu bayiyongera kubagye mbwenu bwa nyuma y'emyaka 28 NRM committed cadres bafite bekanisizeho omukoro gw'okusiima gavumenti ya NRM hamwe na His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Omukoro ogu guri abaye 23 2025 omuchayi kororo Independence Ground okutandika nshayisha tuzakasheshe mpaka izoba ryona. Omugenyi omukuru ni President w'ihanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ashendekerezibwa mucyara we Janet Kataha Museveni, Minister w'ebyobwegese n'emizano. Omutwe gw'izoba ngukwatarabiriwe nyowe niwe tutwakushomere ija twemurice obwe turi kusima gavumenti ya NRM ahubwo kwatara abana batari bamwe na bamwe omu universities zitari zimwe na zimwe. An incredible 61 years. This is Ndeje SS and our latest winner comes from here. Wakonfirming the descent twazittaddeyo. Ekikonfirminze ne tukobasa nantagira nandaga sente zatuse. So Innocent is the only fully paid student at Ndeje. Full time. It is not Yachfere. This is true. And everyone knows that I'm a testimony of Momo Pay. So I encourage each one of you to urge your parents to use Momo Pay, to use everything. Yes, all the momos. There you go. *165 *80 hash. So try it today, and just like Innocent, you will ask all the momos, all the nyabos, all the pays, everything. We are what? Unstoppable. Musei gwabadde omulwadde katoli ku ndongoozi na nanywedde kano ka Luvera Chawuda drink. Kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule. Mutoolo okolola okotyongoka kwata kano. Musei kano bakayita batya? Pineapple Chawuda drink kakamuddwa mu nanasi. Bojo mutoolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga. Bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi. Kakiga bangambye tolina maanyi. Iye naye nenfuna ow'amaanyi. Butammira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. Chuchumura kabozi komora kabozi. Chuchumura kabozi tuntumure stressi. Tuntumura burwiro komora kabozi. Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband. Komorera tukunywa cyakabozi multivitamin drink tukutasiyo munsi y'amagara marungi nitukuyambaho kwigura emisi kireta amana masiyo mubashije hamwe n'abakazi n'endijo megasho kwata kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress. Echo kunywa cyakabozi multivitamin drink nikikorwa bakabozi Health Products Limited cyamibwa UNBS kandi cyuruho mbipimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorora ihanga ryona okushubura no kumanyibira kukiraho 0702 15 81 0M. Kurukayo oko mukahumuro tugumizamu na namakuru kandi ageshikeki President Yoweri Museveni yasimo murumo murunji ogukozurwe omugenza Hajat Azida basajja baraba uri nyina wa Haj Hassan basajja baraba omushubuzi orangano mwihanga abwo kuzabana binengo go mwihanga kandi abaresireho na nentunguka. Obutumwa bwa President bwashomwa omuhwezi wa speaker ow'ishenjero ryihanga Right Honorable Thomas Tayebwa. Omukoro gukuzika gwakorerwa omurikatungo ishaka bushenyi
gwahekwaho enkuyanja y'abataka babushenye n'emyanya ejeherire ebikonje kurwa mu gavumenti ya rwagati nabyo tibyatuma President Yoweri Kaguta Museveni yajokeza Deputy Speaker Thomas Tayebwa basima emirimo mirungi ekozwe omugenzi Hajat Azida basajja baraba ori nyina wa Haj Hassan basajja baraba. On behalf of government, the NRM party and the entire nation, heartfelt condolences and sympathies to the family and friends. This is indeed a sad moment for the family, relatives, friends, the Bushenyi community and the entire nation. The family has lost a powerful leader and a great mother who worked tirelessly to bring up her children in a commendable and upright manner. Nasa basajja baraba arukugamba omwizina ly'abana b'omugenzi nagira ngo nyina aberaine rukundo abana be abere n'amanya n'okushobora akaguze abantu abakukira bari aha abamwe biza ahabwitwa abana konka mama kegorera foundation banyakoroma babari aha abana kaseke mama kabatumanyisa twabamanya nk'abakuzarwa nabo Hajati atuyira rye konji y'amani kandi arukutureberera twena ikwari ekyabirana aryana feya kayi omusirizo omwe nyungu kundebini byona kandi bifuna Haj Hassan basajja baraba yashobora ahandwara esire nyina omwirwaro lya Germany imbazi omaguma mumazi kuma kusaka imbazi nkinga ekirungi ajuva kabinga bakwaiza kujuva kaminga hato mutuma gugumaguriki gubera wiki murongo gubera tino wiki hati mbabuza gusika tabatakize mbabuza tukafuna umutima mwirware ka transport akamba transplanting arobonga chemba yobongo bagiyamu batamuchemba ki bimba kwato pancreas bagiyaho batahoki hati why don't we now transplant the heart hati mbajiranti I can give you 1 million euro let's get the heart even 2 nzidabo I can double the money now 2 million euro hata mshiza kunanaliba professor Angela, do you mean you can pay 2 million euro for your mother who is 86 years? It is. Arukugamba omwizina lyabanwani beka yabasajja baraba Bishop w'obuleebezi wa Western College Diocese Right Reverend Johnson Twinumujuni yasiima bana abokureberera nyina abo. Wawe listen kuwa kwirwa yajete yabo kutubo munsi yashasha okumureberera atagwe hamukero sona yoko ati nasabira abanya kwana gamba narebeza kirekire mu mayisa umuntu kuferwa nyina imo bakina bazire banyu izo yo kuferwa yoko tizo bankadandi akakore bitari byo kukira ukateka terekeje kuzubi ngoro yewe okuzo muzikiti okuzo mukenesi ndi mu kanisa cyukwira kutwara ubwigu ekira kutwara ubwigu nebi munje byo kuzire kukigira bazisa izo bakere baravuga bahuca barakusimira barakutengera abantu aborizi niga matofira bazika okusarra omugenzi eshara yahamuheru kwebembirwamo Sheikh Koza owabireho Mufut wa Uganda omugenzi yafera myaka 86 owari kwitwa endwara y'ekokoro y'omutima. ago n'amakuru g'obusasi kandi nshasha neka yabasajja baraba ahabwo kurugwaho omukikuru wabo twaza kumuraho ntugaruka n'amakuru ag'ebyemizano
At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700-670-691. Twakwakirwa Allen Women's Wear Point. Amaka gukunyirira emishono hamwe no kweyicererizamu. Nitukuretera omushono gwa buri mukoro rero kitera. Ije tora no myenda yitu nka silk chiffon, emyenda y'abagore, ebitenje hamwe n'ebiteeteye by'omurembe. Twine na za bags ez'okugenda n'aha mikoro na bags ezirikwihayo style yawe omubwijwire. Nituguza wholesale hamwe na kamwe kamwe. Tushanje ahari Mbaguta Street ahashungine n'ekyombeko ekya Hosma Ruma 24. Tukunyirize Christmas egi ebirikukyaraho tera note 58 16 note 8. Allen's Women Wear Point. Your smartness is our concern. Omanche tegeza MTN mama okulisulira omwaka mulamba third term first term continue ne second term byonna twadde mukwata mukunusuyo kinyizo bagamba kisoboka and it's real. Obulango obulya ku radio niga star 165 star 80 hash ojala bendagiro option 2 school pay kaka tuko omulabi omusigire kifananyi kuba by now twandibadde on student wa fali rudawa student tasobola kubeerawo kwensonga mulwadde muko banaye empulira essanyu ku MTN kyenkoledde simanyi batabo nyiza kulaga ssanyu lyange naye nga I'm very happy. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Makuru agebyemizano timu yihange y'abasigazi eya Uganda Cubs omuyihango yegwerizoba yakorecha fayo okusinga eya Senegal okurabaho kuzomo round y'E16 omumpaka z'ensiyone z'abasigazi eziriyone zihindura omuyihanga erya kata. Gole ya Uganda yatebwa omuzana Abubakar wa Rusimbi. Kale agonugo makuru agutwabasa kusyaho kandi agutwakurundanirizo beri wabanaga kusyaho nde Elias tukusambwe na Lois Gava oborumo rwo bonero twendeza okurara kuronje. Eshaha zabisha tuzechiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app.
bagirwe bana Uganda mwenna mwebale kusima bachogela Hub Products olw'okufufugaza endwadde z'ensusu zonna tonyereza bato n'abakulu era basimye empereza yaffe tuleese ebipya ku katale ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbira omubazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyonjera okusheka omu bantu otine kwetiina aha kasente kakye munonga